Juan mo, bahanta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami marang idikepe merbekas. Mersampang deket merlulu ate ngodiri, buideng kita pejumpa ibas acara Pepalum Ate. I kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nerang makdengku pesakat kami suku ten keluahanan. Mersodip mo kita, asa datong idengani tendi perbadiai kita. Ali bapa nami si permaseh ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, ibagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darian. Ibuku renungan wasiat nai si merjudul Ulang Biar. Bagai sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i 2 Raja-Raja Bindu si 12 ayat sada soh ayat itu. Jananat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat pe-6 kan si mendok. Ipa sulak si Jesaya mo utu seni pesakatkan pengaluina bagen. Idokkan jaho bango, ulang pela ringgodoren rajai mendengkokan ranana poso Raja Asyur, i si mendokkan oda terpeluah Jahoba kita. Ale dengan sada kepercayaan, lot sada kala mergera riduan anak-anak den. Biar ku mernakan naing operasi. Biar ia memikirkan jarum suntik dekat pisau nalako membedah dekat sincio sinaing igong. Tapi bapana mencekep tanganna janah mendokkan. Ulang kom biar lepah. Dak tongo i gembarmu aku. Dokter-dokter isempe pande-pande deket mendengonahan ko irawat. Tenang moko. Kata-kata Bapa Nai memereken ketenangan deket keberanian mendahikan dukana. Tokmo ia mendahi bapana. Ale dengan Raja Hizkia biar kalon menghadapi ancaman Raja Asyur. Tapi merkite Nabi Jesaya, Tuhan memereken janji percilendungan deket keluahan. Tuhan si merkuasa mikari na bangso, termasuk Raja Asyur si sombong. Tuhan mendengkohkan sodip umatna, janah peluahkan kalai. Janji Tuhan, ibas 2 Raja-Raja Bindu si 12 ayat 6n, oda pelin rana sambing. En menjadi jaminan mendahi kalak si percaya tabasa. Tuhan dak tong mendengani janah menolong kita. Geluh memaing oda menerus merdalan ibas kesenangan. Lot ngomasana roh biar deket jud ukurta. Masalah pe boy ngoroh man si tahanan. Ikan terjadi roh mo mendahi Tuhani merdengan kepercayaan. Pesoh mo karina kelsoh deket si tahanan ibas sodipta. Bagi Hizkia si percaya mendahi janji Tuhan, kita itenggo asa hot menggelem katani Tuhan, janah odam biar mendalani tantangan geluh. Enget mo, dak tong belgahan ngo Tuhan imbangkan karina perjuhapenta. Mersodip mo kita. Liasate mo Tuhan, ipesengetkan ko kami, kono ngo si merkuasa ikarina persoalan nami. Ku pertuhu kami ngo, ndak ngati ngo kami biar kumerna perjuhapan inggelu nami. Pergegohi mo kami, mengulakan katami, asa ulang ndak biar kami mula roh si tahanan. Amin. Bagi mo renungan tasi Darian, ulang lupa ki subscribe, like, jana ki bagikan beaka dengan tasi deban kena. Merkitekan kita karinana, enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil, reba YKB. Tuhan Yesus permendebasa emosi masuk-masuk kita karinana. Juan mo banta. Shalom.